itaka ryino buhango bwa hectares 33 kandi narumanywa nka kisita mairo narutware byaro bine birumucinona chikorongo kisita na chenjojo byone birukushangwa mu ward ya kisita kakabara town council omuri Kyegegwa district onga yokwerarikira itonka abataka bekishweka kino kya kisita ward tahatwerarikirire tumanya ati ruma Ruganda nayenda kutwiha mu itaka linu abantu babaire ni barole mnyakule ha TV ni bareba abantu nibabingwa mataka amaju nigaseswa bulldozer nitera amaju aba hano babaire ni batina muno mbamanya obukiraita kunwo waitu abantu nibajja kubonabona mwaka gw'2028 mukama wita ko kumanywa nkaruhuma Ruganda akarge yatandika kugira ngo nayenda kutandika kukoresa itaka ryeri okusya omwaka ogu ahi abanyishengero nka Honorable Flavia Rwabuhoro na Honorable Tom Bright Amoti okutwara inshongezo mu ishengero rya Uganda Gavumenti kasharamu okurugera abatuura sima muno wekitenisa Prime Minister habokuba nakiraisingire ha floor yakipingamu interest yaragira Ministry ya Lands hamwe Deputy Attorney General oweitu wenyine batandike kurubase kintu kintu nagoza kurura conclusion yakyo mu Ruganda tukabaza nawe utwabariza nawe yagamba we interest ze na ita government musasule basigaza itaka uwe nkwasobole kurura yatwara akasenda karabatungira mu itakumba Roma Ruganda akaba muntu murungi muno kantu ikiraniza twakora agreement yitu nawe obwate ministry y'itaka yatandika kwigura ensharo zitakeri okumanya ahiro kuraba abatuura bari ahitakeri na nebinte biri ahitakeri obweru kukozesa abasave yo kurugo ministry za kureba itakaro kuraro abantu banga bataka bakabana begondeza batungirwa na nyini oburukwoleka ngo cyale hano he akoreo ne kintu cyatayino warko mutera hamwe amakuru agagasha kwa Philip Murangira omuri Kyegegwa.